Bonjour, bonjour. Hapa tena ni TM Kali devant vous. En fait, nilikuwa nawaambia ke kuko watu wa mingi mu vile ya Goma benye biko nasema ke vile ya Goma maisha iko ngufu depuis mwanzo. Banasema ke vitu abiendeke hata kama vita ilikia kuwa na tunaishi mu niveau yenyewe tunaishi ndani vitu iko ngufu mu vile ya Goma. Sio leo tunakutana na habita wa mu vile ya Goma mwenye anaishi mu Goma siku za kutosha. Anazaliwa mu Goma na kama leo yuko na mwanamke banaoana anaishi mu Goma na mtoto wake. Tunamzongelea tusikie binyata tuambia. Bonjour, bonjour kaka. Oui, bonjour. Ni kaka, ni papa ou bien? Ni papa Vicky. Donc kama sijidanganya ndio papa Vicky. Ndio. Baba nani? Baba Jean. Baba Jean, watu wa mingi utakuwa unaona kamera pale. Juu watu wa mingi wanakufuata sasa mu niveau ya Bunya, Kisangani, Butembo. Bon, watu wa mingi biko nasema ke vile ya Goma wanazaliwa mu vile ya Goma lakini abaya unaka matunda yenye iko mu vile ya Goma. Wanakutana depuis walizaliwa mu vile ya Goma kila kitu kiko difficile ti leo. Njo mimi nasikia kama sio kama na wewe uko mzaliwa wa Goma au bien ni ae. Mimi niko mzaliwa wa Goma. Na uko mzaliwa wa Goma? Ndio. Okay. Ngizi batu uko na jilamante sana sema vile ya Goma mateso inapita njala nini. Na unakutana ba mama wanaenda jitafutia mu niveau ya Beni, wengine wanaenda jitafutia Kampala, wengine wanaenda jitafutia Masisi, Bunya. We, ngizi uko unaona maisha mu vile ya Goma utaweza sema Maisha mu vile ya Goma iko bien. Iko bien ni maisha yenye kila mtu akafika, akuwa mbali, akuwa karibu, akafika hapa kama tu anayoabi alikia tafuta ataipata. Goma kuko maisha kushinda fasi za mingi. Juji ansortire Butembo, Kisangani, Kinshasa ni ngufu sana. Me juji ansortire hapa Mgoma ni fasile sana juu kuko watu yote. Kila kitu inaendeka, kila commerce inakamata. Na gouvernement yetu ya Goma kabisa iko bien haisumbue. Fasi yote unapenda utatia aktivite yako inaendeka. Njoo ya maana, njoo yenyewe za sema ile ya maana kwa mwingine ya Goma. Wanasemaka mwingine ya Goma ni mwingine mubaya, ule anadanganyaka juu mwingine ya Goma benye banazoea weza sana wakukuya wakutoka mbali. Wakutoka mbali njoo biko najenga Goma, njoo banaweza sana. Sie ba Goma atuweze juu. Bon. Tuko na bia mingi mukichwa me mwingine ya Goma kabisa ni mwingine yenye inatosha matunda. Ni kusema ke kama mtu info anafika mu vile ya Goma na afanyikiwe, ni kusema kama yeye njo mwenye anaacha afanyikiwe. Ndio kafika mwingine ya Goma kama unayua biruwa kia tafuta kama ufanyikiwe manaki ni we peke. Ama budongo ya Goma ilikukatala, me budongo ya Goma kakuitika hauwezi shindwa, utaweza tu. Munasikia nye peke Baba Jean ngizi kuna sema. Ukafika mu vile ya Goma na jikosantre kukinya ulikia tafuta hakuna kingi napasha shindikana. Wewe peke ukishaishi mu vile ya Goma unakuwa tu esheki. Tombe wewe peke esheke kwa esheki. Kila kitu kiko mu vile ya Goma. Ukishanya vya esheki unasema mu vile ya Goma amkwake kitu. Ni njala na njala na utaishi tu njala. Mimi ukiwa mu vile ya Goma ujikosantre utakuwa sawa Baba Jean hapa. Baba Jean activities zake zote anazifanyia mu Goma. Cameraman mzongelee kwanza. Muzongele pale. Esko unaona Baba Jean anafanana na njala? Ona ngizi Baba Jean ananenepa na iko mu vile ya Goma. Kisha ona kia mu vile ya Goma, unatafuta ujifanye vile ya Goma ina matunda. Ona Baba Jean ngizi anangara. C'est un jeune papa. Sur ce Baba Jean, ulikuwa na message mbili tatu yenye utaweza patia ba jeune ya mu vile ya Goma. Karibu. Naweza ambia ba jeune ya Goma, ya kwanza ni courage. Atalio ikamate uendelee tu, courage njoo ya kwanza. Ya pili, usizarau kazi. Utumike kazi. Ikwe kazi yote tajipresenter malgré salaire itakuwa chini me utumike. Na ya tatu, kutumika ni ya maana lakini usiache neno la Mungu. Ukikuwa na neno la Mungu utaweza. Neno la Mungu njoo ikue mshimamo wako, hakuna kitakushinda. Njoo yangu. Merci, munasikia yenyewe Baba Jean anasema na ukakuwa ya kuongeza unatia pale mu commentaire pale chini.